Antes conduci con el Operation Timbangan en antes aga, una ya conveni el grupo aquí na oficina del Department of Trade and Industry. Con el Operation Timbangan ya composita mga representantes desde el DTI, City Treasurer's Office, DOT, DOST, Zamselco, OCA, DA, Senro, NFA, Zamboanga City Water District, y Chairman del Consumer Net. Con el mga representantes siya dividi na 3 grupo, kaya niya anda inspeksyon na kon mga pesador o weighing scale na diferentes tiyangge publiko na pueblo. Con el Team 1 yaman deploy na Aderes EU Benco Putik, Team 2 na tiyangge lokal na LBE Santa Cruz, mientras sila ka 3 grupo ya enderesan na Old Public Market na pueblo. El news team niya sige na inspeksyon del grupo aki na Old Public Market, prinsipiando na mga timbangan o weighing scale aki porsyon de mga karne. Uno por uno ya inspeksyon ako mga weighing scale del mga ventero, a ver cheque si ta cumpli estos y no hay violación. Según con Jamir Omar Abubakar, jefe del Consumer Welfare Division del DTI, debe según calibrated y no hay defecto el mga weighing scale. En tal caso, según descubrir tiene defecto o tiene violación, el confisca según con este el mga personajes. Our objective is the consumer net is assisting the City Treasurer's Office. We are supporting the City Treasurer's Office through the consumer net in seeing to it that all these timbangans, weighing scales are not violating the law on weighing scales. So such as this should be calibrated, and that weighing scale should be not defective. Según pa kon Abubakar, el Operation Timbangan siguiendo el cuantos reklamo y report sila tarisibides de mga konsumidores. Según con el chairman del Consumer Net, Rodolfo Iglesias, el Operation Timbangan como parte del Consumer Welfare Month que ta observa este mes de octubre, manera según este para proteger con el derecho del mga konsumidores. Según pa kon Abubakar, el Operation Timbangan siguiendo el cuantos reklamo y report sila tarisibides de mga konsumidores. Según con el chairman del Consumer Net, Rodolfo Iglesias, el Operation Timbangan como parte del Consumer Welfare Month que ta observa este mes de octubre, manera según este para proteger con el derecho del mga konsumidores. Our objective is to protect the rights of the consumers. October is a consumers month. So one of the highlights of the Consumers Net of Zamboanga City is to make a timbangan operation and to check also the standard quality of the grocery, so that the consumers, all of us are consumers, will not be cheated. The Operation Timbangan is one of those problem complaints of the consumers. Okay? Not only meat, but also rice. Base na initial assessment del grupo, cuántos weighing scale ya confisca por causa na cuántos defecto descubrí el grupo, cuántos según dilapidated ya o tiene defecto, mientras el otro hindi registrado na City Treasurer's Office. Aquellos según que hindi pa registrado, ya manda registrar el City Treasurer's Office, mientras aquel mga timbangan que hindi selyaw, ya pone seal el mencionado grupo. Cargando con mga weights un klase de metal, ta usa para chequear si ta funciona el mga weighing scale, ya inspeksyon na también el grupo na mga tienda de carne manok, mga gulay y tienda ta vende mga arroz. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.